Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naš dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil 22. maja z naslovom Investicijski šov leta in prvi finančni žar. Na tem dogodku bo v uvodnem delu se bomo ukvarjali z vročo slovensko borzo, kje smo in kam gremo. Odgovarjali bomo na vprašanja, zakaj je Slovenija še vedno robni trg in da bomo napredovali v višjo ligo. Ukvarjali se bomo z novostmi, kot so nova ljudska obveznica za državljane in pa konec koncev tudi individualni naložbeni računi, ki prihajajo, potem napovedani IPO-ji oziroma prve izdaje delnic in pa seveda to, da ta možnost, ki jo ponuja Interactive Brokers, kupovanje slovenskih delnic preko tega brokerja. Z nami bodo Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB-ja, Drago Kavšak, član uprave Petrola, Peter Vlajč, predsednik uprave Erste Plavi, mirovinski fondovi, ki je eden največjih investitorjev na Ljubljanski borzi. Potem bomo imeli pa še 1 na 1 s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem. Danes pa se bomo ukvarjali seveda s slovensko borzo. Veliko vprašanj smo namreč prejeli prav vezano na slovenske delnice in konec koncev tudi na sklad, ki kotira na borzi, torej ETF, ki sledi indeksu SBI Top. Kot ste videli, svetovna borza doživlja precej velike turbulence. Slovenski indeks je v tem borznem kaosu, ki nastal od uveljavitve recipročnih Trumpovih carin 2. aprila, nekako odnesel z manj buškami kot veliki borzni indeksi. In če pogledamo tečajnice zadnjih 5 dneh, vsi indeksi so bili na svetu obarvani rdeče, z izjemo 8 indeksov, ki so bili med najbolj donosnimi. To so bili recimo malteški, slovaški, celo srbski Belex, medtem ko slovenski indeks SBI Top je utrpel 9% izgubo v zadnjih teh 5 dnevih in tako pristal na 62. mestu najbolj donosnih indeksov na svetu. O slovenski borzi in pa o slovenskem ETF-u oziroma ETF-u, ki sledi slovenskemu indeksu, se bomo pogovarjali z Ivanom Kurtovičem, predsednikom uprave Intercapital Asset Management in pa Dživo Politika, upravljavec premoženja iz Intercapital. Zdravo obema. Pozdrav. Pozdrav. Pogovor bo potekal v hrvaščini. Tisti, ki spremljate naš podcast na YouTubu, si prosim v nastavitvah nastavite prevod v slovenščino. Tisti, ki ga boste pa poslušali, pa bomo tudi za vas poiskali neko smiselno rešitev, da seveda boste dobili vse informacije, tako da jih boste razumeli. Ajmo prvo, da se fokusiramo na aktualno dešavanje na borzi. Ako pogledamo indekse v poslednjoj godini, prinosi ameriških in njemačke borze so se doslovno obrisali, dok je slovenska relativno dobro stajala sa 30% prinosa. Govorimo o 12-mesečnem periodu. V poslednjih 5 godina, međutim vidimo da slovenački SBI Top uspeo ustvariti 100% prinosa. DAX, S&P 500 i Nasdaq su ustvarili oko 30% prinosa. Ali kako god pogledamo na ove indekse posljednjih dana, činjenica je da smo i dalje 30% u zaostatku od vrha koji je bio postignut 2007. godine, kada je SBI Top imao 2630 poena. Ima li slovenska burza potencijal da se digne sa trenutne razine za tih 30% kako bi dostignuli, možda čak i prešišali vrh ispred 2007. godine? Šta mislite? Pozitivan sam zato što cijela regija, znači šira regija, znači govorimo o europskom dijelu, o Southeast Europa, ima stvarno jako dobar makro. Znači razine duga su relativno niske i država, jednako tako i poduzeća, loan to deposit ratio relativno nizak, znači da je leverage financijskog sustava isto tako relativno nizak. I ono što najzanimljivije, evaluacije kompanija su jako atraktivne. Znači mi govorimo da je indeks porastao u zadnjih 4-5 godina skoro 100% bez obzira na ovaj pad što se dogodio, ali kad pogledate i dalje tu na razini indeksa price earnings otprilike oko 10 kad govorimo o SBI Topu, čak nakon one korekcije nešto manje. Tako da govorimo o nečemu da cijeli taj rast je došao iz rasta earningsa, nije toliko došao iz rasta
multipli, što daje nekakav encouragement da stvarno se to može nastaviti dalje dešavati. Jer kaže, makro je dobar, consumption je i dalje relativno dobar, mislim makar bio do sada do ovih carina, kako će se one odraziti ne znamo, ali kompanije i dalje imaju prostora za rast i mi vidimo da se može to preleti na taj dodatan earnings growth i naravno na valuacije na burzama, odnosno na vrijednosti dionica koje će i dalje nastaviti rasti. Sad si spomenuo carine, tu je puno nekog dešavanja na globalnoj razini. Kako će slovenačke kompanije ovo prebroditi, tu situaciju vezano na carine i recesije? Kako gledate vi na to? Pa mislim da cijela regija će više biti zahvaćena sa nekakvim sekundarnim efektom, zato što primarno, znači Slovenija je dosta izvozno orijentirana prema Njemačkoj primjerice i njihovoj industriji, Hrvatska nije toliko izvozno orijentirana koliko je opet kroz turizam vezana, tako da svako usporavanje u Njemačkoj će se odraziti na nekakav manji broj dolazaka turista u Hrvatsku, ali mislim, bez obzira na ovo što se dogodilo i bez obzira, kažem, na veliku neizvjesnost koje su carine i tarife koje je Amerika uvela na cijeli svijet, stvarno su uzdrmale burzu, mi vjerujemo, što se vidi sad u zadnja 2-3 dana, da će doći polako do nekakvih dogovora, bilateralnih dogovora i sporazuma i da će se to na kraju setlati. Sad, ko će na kraju platiti taj račun tih carina ili kako će se platiti, to kažem, mislim da je realno ostaje teško za odgovoriti trenutno, ali čak u nekakvom pozitivnijem kontekstu može se dogoditi, opet izvijesti danas, primjerice Europa ponudila nekakav deal Americi, Amerika je rekla nije dovoljno, morate od nas kupiti 350 milijardi, mislim da je bilo, energije. Sad, da li će se to dogoditi da će Europa uvoziti više nafte i LNG-a iz Amerike, teško reći, ali moguće da to bude deal i da će se to način bude kako će se taj deficit američki rješavati. A kako ti, Đivo, gledaš na ovu situaciju? Da li si i ti tako optimističan kao Ivo ili možemo da potražimo i koje pesimistične scenarije, da ne budemo svi samo tako optimistični? Pa mislim, ako ih se trudimo naći ćemo. Ako želimo vidjeti problem će uvijek biti tu, ali evo ja zapravo isto dijelim dosta optimističan pogled na Sloveniju. Na početku da je Slovenija sada ispod 2007. tih razina, da se još nije. To je tako ako gledamo samo cijene, ali ono što puno investitora zaboravlja kad je koliko zapravo dividendi daju slovenske kompanije svake godine. I to je u prosjeku nekakvih 5%, tako da, evo ja sam baš u međuvremenu izračunao da si uložila u SBI Top Index kakav je tada bio, na njegovom vrhuncu 2007. do danas, da si reinvestirala dividende, bila bi u plusu oko 70%. Za 2007, to je bio comparison sa 2007 godine. Tako je, znači premašili smo zapravo tu razinu kad se uzmu u obzir dividende. Jer kažem, mislim da dosta investitora zaboravlja koliko su te dividende moćne i snažne u Sloveniji na jedan dugi period. Znači svake godine po 5% dobit u dividendama, to se stvarno nakupi u dosta toga. Ali da se vratim evo i na tvoje pitanje, oprosti, malo sam skrenuo, samo sam htio ovo ispraviti. Ne, to se mi čini super, to je odlično što si istakao, to ćemo još malo više diskutirati kad budemo došli do te teme o dividendama i o ovom indeksu koje prati vaš ETF, tako da sve je okej. Može, ali evo da se vratim konkretno na pitanje o tome jesam li optimističan, zašto i što bi eventualno mogao vidjeti kao nekakav problem u slovenskim kompanijama. Dakle, do trenutka prije carina rekao bih da je stvar išla sjajno za slovenske kompanije, vidjeli smo i njihove rezultate prošle godine, sve je raslo, dobit je rasla, vidjeli smo i najave kompanije očekivanja za ovu godinu, sjajna, Krka, Triglav, NLB, svi su podigli dividende, tako da stvarno do tog trenutka išlo super. Carine, daju ovako jednu dozu nesigurnosti u cijelu tu priču, ali trebamo biti svjesni činjenice da za Sloveniju je to dosta teško procijeniti, jer Slovenija zapravo direktnu izloženost Americi ima jako malu. Znači, mi ne možemo reći, NLB ima 30% prihoda u Americi kad nema i onda ne znamo koliki je tu utjecaj. Ono što će biti utjecaj je ovaj sekundarni. Dakle, Slovenija je dosta oslonjena na ostala europska tržišta, na primjer Njemačku,
koja puno izvozi u Ameriku. Ima dosta financijskog dijela, dakle NLB, Triglav, Sava Re, kompanije koje dosta ovise o generalnoj makro slici zemalja u kojima posluju. Tako da evo, to su neke stvari, neki upitnici koji još ostaju i evo, ako si rekla da potražimo problem, to bi možda mogao biti on, ali ja se zapravo slažem s Ivanom i moja osnovna teza u ovom trenutku je da će Slovenija relativno dobro. To znači, ako ceo svet uhvati recesija, Slovenija neće biti neka oaza gdje ćemo imati, prinose na burzi. Da, Slovenija je izvozna ekonomija, dakle više izvozi nego što uvozi. Očito veliku kontribuciju slovenskoj ekonomiji rade druge zemlje i snaga zapravo tih drugih tržišta. Ako oni padnu, pašće i rezultati Slovenije. Isto tako nemojmo zaboraviti da ako se vratimo baš na ove kompanije koje jesu na slovenskoj burzi, one su samo dijelom Slovenija, ali to su, možemo reći, dobrim dijelom cijeli SBI Top indeks slovenski da je regionalna priča. Jer ako gledamo banku, NLB, Triglav, Krku, Petrol, to su sve zapravo kompanije koje posluju u cijeloj ovoj regiji, čak i šire, i čak zapravo većinu svojih prihoda ostvaruju u tim drugim tržištima. Tako da definitivno Slovenija i slovensko tržište kapitala ne bi mogli izbjeći nekakve negativne rezultate ako baš cijeli svijet padne u recesiju. Slovenija nije o to. I sad kad si spomenuo sve te situacije, verovatno bi bila problem i sama likvidnost, jer likvidnost na Ljubljanski burzi je niska i to verovatno u situacijama kao što su ove krize, to bi bio verovatno problem za sve vlasnike dionica u Sloveniji. Likvidnost je naravno uvijek još jedan dodatan rizik i ono što mi zapravo obično vidimo je da manje likvidna tržišta, manje likvidne dionice su obično volatilnije. Baš zato što ti ako želiš kupiti veću količinu moraš više podići cijenu, ako želiš prodati moraš spustiti i tako dalje. Tako da jednostavno mala nelikvidna tržišta dolaze s većom likvidnosti, često i u ovako nekakvim situacijama, iako recimo imamo mi tu čak izuzetaka. Ja bih rekao da ako gledamo neka tržišta naše regije sad ovih zadnjih par dana, Rumunjska na primjer, pa čak ni Hrvatska ni Slovenija, nisu toliko lošije prošle od recimo Njemačke ili Amerike. Rumunjska je na primjer prošla bolje. Tako da s neke strane ta nelikvidnost nekad i zaustavi investitore, da ako nije puno investitora ušlo, onda ih nema ni puno za izaći. Da, likvidnost je veliki problem, ne samo za izlazak, nego i ulazak. I to ćemo vidjeti onda kad budemo pričali o vašem ETF-u. Pa da idemo na vaš ETF koji prati indeks SB Top Total Return. To znači da indeks koji reinvestira dividende. Predlažem da počnemo sa neki basic stvari kao što je veličina, jer kada govorimo o investiranju u ETF-ove je veličina jedna od ključnih stvari koja je relevantna kad biramo ETF. Ajmo pogledati kakva je veličina vašeg fonda i kakva je bila povijesna rast vašeg fonda. Da, znači naš ETF slovenski, mi smo ga uveli, sad je to već skoro 5 godina, 4-5 godina. Očito krenuli smo od skoro pa nule, od nule. Na svom vrhuncu je bio na nekakvih 28 milijuna eura, to je bilo sad nedavno prije ovog pada. Trenutno smo na negdje 25. Tako da evo, s naše strane nije loše, ali naravno da bismo mi voljeli da to bude i više. Dakle, govorim o milijunima eura, tako. I sad taj ETF je listan i u Zagrebu, i u Sloveniji, i odnedavno i u Rumunjskoj, tako da ta imovina je zapravo razbijena na ta 3 tržišta. Najveći dio imovine imamo u Hrvatskoj, dakle sa Zagrebačke burze. Ono što smo primijetili od početka ove godine da je bio pojačan interes u Slovenaca, neću reći po prvi put, ali po prvi put ozbiljnije se trgovalo našim SBI Top ETF-om i na Ljubljanskoj burzi. Rumunjska je relativno nova, tamo je listan oko mjesec dana. Ono isto što nam je sad jako zanimljivo postalo unazad opet jedno mjesec dana je to što je Ljubljana postala dostupna preko Interaktiva. Dakle, sada zapravo na taj način investitori
iz cijele Europe, možemo zapravo reći iz cijelog svijeta, preko Ljubljane imaju pristup našem ETF-u. A do sada su najviše pristupali ka vašem ETF-u Hrvati, ako sam te razumela. Tako je, da. Investitori na Zagrebačkoj burzi, najviše Hrvati, da. Aha. Kolika procenat je Slovenaca u tom ETF-u? Možda imate tu informaciju. Slovenaca je u ovom trenutku par milijuna eura, nekakvih 2-3 milijuna eura, dakle puno manje nego Hrvata. S tim da dobro, kad kažem Hrvata, to govorim o ovom ulaganju na Zagrebačkoj burzi, ima tu i fondova, nisu to sve pojedinci, fizičke osobe. Jel? Tako da u teoriji mogu je tu biti nekakav Slovenac koji je nešto kupio na Zagrebačkoj burzi, to sad nemam podatak, ali da, najviše zapravo je toga kupljeno preko Zagrebačke burze. A to su mali, veći investitori? Imamo i jedne i druge, iako u ovom trenutku nam je nešto više ovih malih investitora i to je ono što smo zapravo nekako i ponosni, to nam je i želja, cilj. Jel? Kad si rekla da je jako bitno koliko je velik ETF, to je puno bitnije velikim investitorima. Vama kao malom investitoru ne znači toliko je ETF. Ja mislim da je i nama relevantno jer nikad ne znaš kad će da ugasni taj ETF. Ovi mali svetski nišni ETF-i znaš da može sutra da ugasnu i onda šta ćeš? Dobit ćeš novac nazad, to znači za tebe da moraš plaćati porez i to nije verovatno. Možda bilo u planu malog investitora. Zato je relevantno. Tako je. Ne, s te strane jest, ali recimo za ove velike investitore je tu još i dio regulacije koja ide na to, koja njih ograničava koliko oni mogu uložiti u neki ETF. I onda regulacija kaže, na primjer, vi ne smijete imati više od 10% nekog ETF-a. I sad ako je vama cijeli ETF veličine milijun eura, to znači da neki veliki igrač može uložiti najviše 100.000 eura. Njemu je to ništa. On za te novce neće ni raditi analizu Slovenije, neće se ni nama javljati. Tako da je nama cilj bio izgraditi ETF na ovim manjim i tu regionalnim ulagateljima i sad kako on postaje sve veći, zapravo postaje sve zanimljiviji tim većim stranim igračima, tako da evo može se tu otvoriti. Da, ako bude još malo porasao. Pa da. A kakav je prosječni iznos investitora koji investiraju u vaš ETF, ovih malih ulagača? Da, znači ako izvojimo ove velike, tu oni imaju neki su i po par milijuna, imamo dakle, baš ako bi uzeo samo prosjek svih pojedinačnih fizičkih osoba, to je nekakvih 50.000 eura. Međutim, ako izuzmemo ove neke stvarno velike, dakle ako gledamo stvarno ove koji imaju recimo manje od 100.000 eura, prosjek je negdje 3-4 tisuće. Dakle, to su onako ulaganja koja, rekao bih, većini investitora vjerojatno nisu njihovo primarno ulaganje, nego dio nekakve globalne ili kakve god diversifikacije. A koliko posto preporučujete da bude slovenačka berza u nekom diversificiranom portfelju? Za svakoga ravno kako želi, ali evo nekako možda moje malo subjektivno mišljenje i onako kako ja to sebi radim. Ja recimo za ovu cijelu našu regiju sam sebi osobno alocirao nekih 10-15% i onda to rasporedim na Hrvatsku, Sloveniju, Rumunjsku, jeli što već tu nađem. Tako da evo, sad netko može biti više ili manje sklon našoj regiji naravno. Moj savjet svakako nije grlom u jagode, sva jaja u istu košaru. Ja za sebe ne bih stavio 100% u Sloveniju, isto kao što ne bih stavio ni 100% u Njemačku, ni 100% u Hrvatsku, čak ni 100% u Ameriku, sad kad vidimo ovo zadnje što se događa, tako da nekako ta diversifikacija. Da, možda da pogledamo i vašeg jedinog konkurenta, bugarski Expat, puno manji je od Intercapital ETF-a, mislim da 3 milijone, nešto tako. Tako je, da. Oni su puno manji. Ne znam točno jesu li sad još uvijek na 3 milijuna nakon svih ovih događanja. Oni su puno manji, oni su puno ranije krenuli, oni su listani i na Xetri, ali evo, zbog te nekako veličine njihovog ETF-a, zbog toga što nisu uspjeli skupiti tu kritičnu imovinu, da ja to tako kažem, jer sa jako malom imovinom je zapravo jako teško nekad i pratiti indeks. Jako veliki su ti neki fiksni troškovi, trgovanje i to, i onda taj dio pojede prinos, da to tako kažem. Evo, mislim
je naš ETF tu kvalitetniji, ali mislim da tu Ivan ima nešto za dodati. No, pa htio sam možda samo reći da strategija naša je bila od početka, ovo što je Gio spomenuo, znači više se fokusirati na regiju, na taj cross listing, na regionalne berze i kroz to pokušati aktivirati lokalni retail. I nama je glavnina imovine trenutno dominantno, znači kroz retail investitore, što čini sam proizvod puno održljivijim, znači u ovim ciklusima sad kakvi jesu, a onda u principu institutional više dođe tu neki cherry at the top of the cake. Strategija ekspata, koliko smo mi razgovarali s njima, ali ono što se vidi, one su se više orijentirane na institutional investitore, ali teško je graditi taj business from the scratch, kad ti fond pokrećeš iz nule, teško je graditi na institutionalu cijelu tu dinamiku priče i rast aseta, jer jednostavno kažem, mislim da je retail tu onaj koji treba napraviti foundation, a onda super dođe institutional, a obrnuto mislim da je to puno teže raditi. I zato kažem, evo sad mi smo baš prije mjesec dana smo listali slovenački ETF u Rumunjskoj, tako da smo i tamo retailu ponudili proizvod. Slovenački ETF je dosta po svojim performansama, znači price earnings su, ako se gleda samog ETF-a, odnosno sastavnica, dividend yield je dosta sličan znači rumunjskom, znači njihovom bet indeksu, tako da kažem, znači tamo isto investitori moći sad napraviti nekakvu diverzifikaciju, a opet kroz par milijuna eura s jedne burze, par milijuna eura s druge burze se čini cijeli taj proizvod stvarno puno održljivim, pogotovo u ovakvim trenucima kao što su danas. Spomenuli ste da je moguće kupiti vaš ETF i na Interactive Brokers. Koliko je bilo trgovanja prometa sa vašim ETF-om preko Interactive Brokers? Imate taj podatak? Taj podatak mi službeno nemamo, mi vidimo samo ono što prođe na burzi i vidimo samo volumen koji se desio na burzi, mi ne znamo točno od kojeg člana to dođe, tako da to je više podatak za kolege iz Interactive Brokersa, ali mi smo baš aktivno radili zadnjih 2-3 tjedna na toj promociji, zato što znači, puno baš ljudi i iz Hrvatske i iz Slovenije, ali isto tako iz Rumunjske koristi, znači retail investitora koristi Interactive Brokers kao njihovu brokersku platformu za pristup globalnim tržištima, pa samim time sad kroz otvaranje Slovenije se otvorio pristup i lokalnim tržištima. Znači ono što mi znamo, puno ljudi je već pitalo, sad koliko ih je trgovalo teško je reći, ali činjenica je da je vidljiv lagani pick-up u volumenima koji se baš dešava u Sloveniji, jer u Sloveniji do sad ETF-ovi su relativno malo se trgovali. Početkom ove godine je krenulo nešto živahnije, kad je krenula ova priča sa ovim personal investment accounts, i kažem sad je prije 4 tjedna je došla ta priča s Interactive Brokersima, koja stvarno evo po prvi puta cijelu regiju stavila na platformu, znači na globalnu brokersku platformu. Ok, sad više puta ste spomenuli volumen, ja gledam vaš volumen, recimo danas je 0, a u celom mjesecu je to stvarno, nije da bi rekla baš veliki volumen. A volumen, kao što smo pričali na početku, je relevantan. Pa možda to samo dodatak, znači u Hrvatskoj je znači u februaru slovenački ETF bio drugi najtrgovaniji papir na burzi. Znači ne znam, evo isto je ova prva 2-3 dana, znači mjeseca ovoga isto, jako puno trgovanja. Tako da mislim da je tu pitanje puno i tog nekog promotiona koji se radi, nekog awarenessa koji se radi, mislim to je dugoročan proces. Kažem, u Hrvatskoj mi ipak imamo nekakav footprint i kroz taj nekakav svoj presence i osobni i kroz brokersku kuću uspjeli smo, kažem, ETF etablirati ETF-ove općenito etablirati ko proizvode koji su jako trgovani. I vi kad pogledate, znači u 2024. prošloj godini ETF-ovi su ukupno činili 10% ukupnog prometa burze zagrebačke.
što Zagrebačku burzu trenutno, znači u Europi neke top burze su otprilike između 13 do 15%, tako da stvarno ponosni smo na to i mislimo da tu i vidimo da tu ima jako puno prostora i u Ljubljani i vjerujemo da ćemo polako doći na te volumene i te razine. Evo recimo Ljubljana možda je danas nula, ali Zagreb je skoro 600.000 eura. Tako Da, baš to gledam sada koliko je bilo Da. prometa u Zagrebu. Recimo sad smo spomenuli da je moguće kupiti preko Interactive Brokers vaš ETF, ali baš zbog te niske likvidnosti oziroma nelikvidnosti na ljubljanski burzi dolazi do nekih situacija. I zbog ove situacije koja je se desila i ovaj vaš net asset value vrednost imovine na neto vrednost imovine je pala za 12% od 2. aprila. Konkretno broker Interactive Brokers ograničava izvrševanje naloga, bilo je to da je prodaja ili kupovina, tako da danas, na primjer, nijedan nalog ne može da prođe. I šta sam ugotovila? Interactive Brokers zapravo prosleđuje naloge na tržište koje su ograničeni u odnosu na posljednju tržišnu cenu, jer moraju biti usklađeni sa regulativom u vezi s najboljim, za best execution. I zbog toga se ograničava i tržišni i limitirani nalogi, tako da to je problem možda za neke Slovence koji su izrazili i baš taj problem. Danas i juče nisu mogli vaš ETF na Interactive Brokers prodati, danas nisu mogli kupiti jer mora da Interactive Brokers makne to ograničenje. I to znači da moraš ti supportu pisati i tražiti da isključi ograničenje. I to je, ja mislim, da problem nelikvidne burze. Pa evo, da iskren budem, nismo znali to. Budemo pokušali adresirati to kroz razgovor sa kolegama iz Interactive Brokersa. Ono što znamo da mi ko ETF provider, mi imamo ugovor za market making koji mi ko kompanija plaćamo. Znači market maker je u obvezi držati bid-ask spread i volumen, znači na bid-ask spreadu, tako da su oni ti koji bi trebali dati taj support na bidu i na asku. Oni drže redovno tu volumene između, otprilike oko 30 do 50.000 eura i na bidu i na asku, tako da vjerujemo da je to za ovaj nekakav retail demand, makar ovako inicijalno bi trebalo biti dovoljno, kažem, pogotovo uzimajući uz obzir ovo što smo čuli koliko je neki average volumen od retaila, 3-4 tisuće eura, koliko ide čak i za neke veće klijente, znači uvijek se mogu javiti brokeru koji može nazvati market makera i tako da kažem i u pravilu market maker je tu da kotira košaricu i taj bid ask i nešto veće ako bude trebalo. Ne, samo, Ivan, ja sam se tu samo pitala, jer takve situacije kao što je bila sad, to će se dešavati. I šta znači sad kad neko kupi, želi ili ima vaš ETF i onda dođe do situacije da ne može prodati? To je problem, znaš, o tome sad ja razmišljam, kako to rešavati takvu situaciju ako budeš u takvoj situaciji. Ne samo vezano na ETF in general, kad imaš tako nišan ETF, nišne investicije, ja mislim da je to problem bilo gde, ne samo vezano sad na ovaj ETF. Apsolutno. Da. Slažem se skroz, da. Znaš šta, pročitala sam je na vašoj web stranici da ste napisali da je likvidnost fonda bolja od pojedinačnih dionica. Kako, da pojasnimo sve od početka, kako osiguravate likvidnost za investitore i kako rešavate probleme sa likvidnošćom? Pa u principu mi to rješavamo kroz arrangement koji imamo sa market makerom. Znači, svaki ETF službeno i po zakonu mora imati market makera. Znači, mi imamo Intercapital Securities kod market makera i u Hrvatskoj i u Sloveniji, za neke papire, odnosno neke ETF-ove i u Rumunjskoj. I mi, znači, s njima, dogovoreno s njima ugovorom definirano, znači, točno koliko moraju držati količinu na bidu, koliko na offeru i koliko je maksimalni spread koji moraju držati. To je maksimalno propisani spread, mi držimo taj spread, odnosno kolege iz Intercapital Securities drže taj spread stvarno dosta nisko, znači on je otprilike 0,10 baznih poena
i 0,10%. I sad mislim koja je prednost toga što ti kad hoćeš kupiti čak i neku veću količinu, ti nazoveš market makera i ti možda ako hoćeš kupiti cijelu košaricu ti možeš kupiti krke za taj iznos koji treba. Možeš kupiti NLB-a, ali već kad ideš down the curve unutar cijelog SBI topa, možda neke dionice ne možeš kupiti, a pogotovo ne po tom spredu. Tako da puno je bolje klijentima, pogotovo koji ima nekakav dugoročni horizont, aksesati znači market kroz ETF, kažem plaćajući tu uistinu relativno nizak bid ask spread i gdje se može stvarno dobiti volumen koji je relativno ok, kažem, govorim za retail investitore, čak ne znam, 100, 200, 300 tisuća eura se bez problema može kotirati, kažem, u dogovoru sa market makerom, ukoliko neko izrazi želju, ali kaže market maker tu zbog toga i postoji. Sad kad si spomenuo kako su likvidne neke naše akcije, 70% tržišne kapitalizacije imaju 3 kompanije, to su Krka, NLB i Petrol. Krka 30%, NLB i Petrol svaki po 20%. Prošlu nedelju, mislim da je bilo prošlu nedelju, ne znam tačno, je bila revizija indeksa i pretilo da se Equinoxu, da se ga izbaci iz SBI Top. Tržišna kapitalizacija Equinoxa je nema ni 1%, 0,5, 0,4% u indeksu. Kako tako nelikvidne oziroma tako male po tržišni kapitalizaciji dionice utjecaju na vaš ETF? Kako je strukturiran vaš ETF? Kakve su procenti u ETF-u tih naših dionica? Pa ovako, mi radimo fizičku replikaciju indeksa, što znači da mi stvarno kupujemo dionice koji su unutra. Iako ta fizička replikacija dopušta nekad da se ne ide baš 100% u onako kako je indeks, mi evo na sva 3 naša dionička ETF-a to uspijevamo raditi. Dakle, i na hrvatskom, i na slovenskom, i na rumunjskom. Izvini, Živo, samo da mi pojasni, fizička replikacija je full replication. To znači da ja baš kupim toliko dionica. Znači ja u ETF-u sada imam onoliko posto Equinoxa koliko i ti vidiš da ima u indeksu. I da, rekla si, to je jako malo, znači utjecaj toga na cijeli ETF je skoro pa beznačajan. Mislim da je to više nekako dio prestiža biti u indeksu, pa je možda veću korist ima Equinox od toga da je u indeksu nego što baš indeks ima od Equinoxa u ovom trenutku dok je tako mala kapitalizacija. Ali evo, znači za nas se to do sad nije pokazalo problem i to baš zato što imamo takvu suradnju s našim market makerom koji je market maker zapravo i na puno tih dionica koje su u sastavu indeksa, tako da ih on svakako kupuje za sebe, za svoj book, tako da onda kad želi zapravo raditi nekakvu kreaciju unutar fonda našeg ETF-a, nam samo date dionice. Tako da evo, nema nekakve velike priče, doslovno ono što vidiš kao sastav indeksa svaki dan, takav je i sastav našeg ETF-a. U teoriji, evo opet ako ćemo tražiti nekakav način kad bi to moglo malo odudarati, to je na primjer kad bi neke od tih dionica skočile jako puno i recimo da probiju nekakve limite koje mi ne smijemo u fondu imati. Recimo mi smijemo najviše imati 35% jedne dionice. Znači u teoriji kad bi Krka sa 30 prešla 35%, mi bismo tada morali zaustaviti taj dio, prodati nešto Krke, ali evo nismo još bili u toj takvoj situaciji. Pa nije isključeno, možda ćete biti i to uskoro. Možda jednom da, ali ako se to dogodi pasivno, znači promjenom cijena, mi možemo 3 mjeseca biti tako, znači imamo 3 mjeseca da to ispravimo. A u 3 mjeseca će se uvijek dogoditi sljedeća revizija indeksa, tako da evo, opet će se ta Krka vratiti nekako. Možda samo još jedan dodatak, mislim što je bitno za napomenuti. ETF se može kupiti na sekundarnom marketu gdje se unit ETF-a trguje kao takav. On se može kreirati na primarnom marketu, ali po prospektu na primarnom marketu može samo doći onaj koji ima košaricu. Ti ne možeš u kešu kupiti 5 milijuna eura ETF-a. Ti moraš doći sa košaricom dionica. I zato to može samo raditi authorized participant, odnosno market maker koji nama unosi papire unutra.
I upravo zbog toga cijeli taj znači kupnja underlying aseta kad se kreira ETF ili kad se redima ETF je relativno smooth, zato što market maker u principu vrlo to pažljivo radi na tržištu. Još jedna stvar koja se razlikuje od ekspata je to da vaš ETF, vi ste odabrali SB Top Total Return, to je taj ETF indeks koji ima reinvestirane dividende i ne Price Return Index. Zašto ste se odlučili za SB Top Total Return? Pa vrlo jednostavno, zato što je to most transparent. Zato što fond dividende anyway dobije, znači investitor u svakom trenutku želi vidjeti koliki je stvarno performance fonda u odnosu na benchmark. A ovo ne može biti jednostavnije i transparentnije u odnosu na ono što čovjek može dobiti. Plus naravno tu postoji tax benefit. Zbog toga što primjerice sve dividende koje primi fond su tax free, tako da tebi to ide kroz aprecijaciju cijene udjela i te kasnije kod prodaje onda možeš imati, ovisno si sad opet o zakonu, u Hrvatskoj je to 2 godine, u Sloveniji je to puno duže, ali u principu možeš imati tax free cijelu investiciju. Na početku si živo spomenuo ove reinvestirane dividende i da bi SBI Top Total Return bio 70% iznad ovog vrha, ne? Sa reinvestiranim dividendami. Znaš tada vaš fond nije postojao, starije mislim da 5 godina si spomenuo, i ovi naši investitori, Slovenci investitori, šta oni radi sa dividendama? Da li si ih isplate ili ih reinvestiraju? Misliš Slovenci kad ulažu u pojedinačne dionice? Da, v pojedinačne dionice oni ulažu zbog dividende, zbog dividendnog prinosa. Sam znaš kakvi su ti dividendni prinosi, ali da li naši ti investitori da bi mogli ukalkulirati koliko bi oni danas imali više novca ako bi reinvestirali dividende, da li se tebi čini da ovi mali investitori da reinvestiraju dividende? Pa mislim, nisam radio nekakvu posebnu anketu. Na početku svoje karijere sam ja radio s našim brokerima, bio sam tamo analitičar i onda znam da je dio investitora uvijek kad kompanija isplati dividendu, imali su oni dosta tih malih investitora koji su rekli evo, došlo je 300-400 eura od Krke, kupite nam nove dionice. Nisu to naravno bili svi, neki to zadrže za sebe. Ali evo, znači netko tko je, da se vratimo opet na tu 2007. taj vrhunac koji je tamo bio, da je netko u tom trenutku kupio dionice i reinvestirao dividende, ipak bi dobio, još uvijek bi bio u plusu, bio bi preko 50% u plusu danas, ali ne bi došao do 70%. Zašto? Zato što bi on dao ovaj porez. Porez na dividendu. Pravo si, 25%. Tako je, da. Tako da bi zapravo on dobio manje svaki put. Ovih 70% što sam ti ja rekao, to je kad bi postojala investicija kao što je ETF, da si mogla dobiti ovaj bruto iznos dividende svaki put i da se on reinvestira. To je bila poanta. Je, ali opet bi bili u dobrom plusu, da. Mislim, bili bi u plusu, ako bi reinvestirali, ali koliko ja znam, Slovenci 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 nije bila burza prioriteta, tad su bile druge stvari. Tako je, da. Samo sekund da pogledam ovu likvidnost, to smo već pogledali, dividende. Ok, ajmo kod dividende jer sad svi pratimo šta se dešava sa dividendom i šta možemo očekivati u ovoj godini, kakve dividende će isplatiti slovenačke tvrtke. A da li si radio tu analizu? Mislim da je nekoliko kompanija već reklo kakve dividende će predložiti na skupštini, ali ne svi. Tako je, da. Znači, mi ako gledamo koliko je u prošloj godini rasla dobit na razini indeksa cijelog, to je bilo skoro 10%. Znači, u ovim težinama koje imaju u indeksu. Jel sad, različite kompanije pojedinačno su to bili različiti rezultati. Ne znam, Krka je bila 14%, Petrol je bio 2%, Triglav je bio 700% zbog nekih specifičnih stvari i tako dalje. Ali na razini indeksa 8%. Jel? I sad ono što smo vidjeli, dakle Stat su već najavili, NLB je najavio, Krka je najavila, Triglav je najavio i to su zapravo sve iznosi koji su više manje na tragu toga, plus 10% u odnosu na lani.
Tako da, evo, budući da su to nekako 3 dionice koje imaju najveću, osim Petrolajde, najveću težinu u indeksu, ja bih rekao da je to već poprilično indikativno kakva će biti cijela ova godina. Znači, mi u ovom trenutku kad gledamo dividendni prinos Slovenije s ovim zadnjim dividendama koje su bile isplaćene, to je sad oko 6%. Dakle, ako to dignemo za još 10%, znači možemo reći očekivanje za ovu godinu nekakvih 6,6% prinosa od dividende, bruto prije poreza. I da li misliš da će to biti dovoljno snažan magnet za investitore da ulažu ne samo za naše lokalne, regionalne, nego možda i globalne investitore? Jer kad sam razgovarala sa Interactive Brokers, šef strategija Steve Sosnik, njega sam pitala da li on uopšte prati slovenačku burzu. Rekao je da ne, ali da zna da možemo kupiti slovenačke akcije oziroma dionice na Interactive Brokers. Da li misliš da to može biti jedan magnet i za globalne ulagače da investiraju u slovenačke akcije i da li će možda se podignuti likvidnost zbog potencijalnih tih ovih globalnih ulagača? A evo, ja bi tu odgovorio da sama dividenda za nekog stranog investitora nije nužno dovoljna. Znači, strani investitor kad dolazi u neku drugu zemlju, znači naravno pogledat će makro, pogledat će fundament, ali dolazi primarno zbog nekog rasta i nekog growtha koje može imati što u earningsima, što u multiple expansion i slično. I to su oni primarni neki driveri. Tu bi ja rekao da opet vraćaju se na onaj početak i na ono pozitivu. Tu euro-dolar može odigrati imati jako veliki utjecaj. Naravno, niko ne zna što će Trump raditi, ali između ostalih jedna od politika, ali jedna od smjernica te njegove politike je da bi trebao polako dolar slabiti brzo, nikad se ne zna kako će se to izvesti, a mislim da u tom slučaju, što je vidljivo i ove godine na primjeru Europe, da američki fondovi, jer ipak najveći pool te imovine globalno je u Americi, prodajom dolara, kupnjom eura ili neke druge valute, mogu se polako početi vraćati tu i naravno tu likvidnost će odigrati najveću ulogu. Znači ona tržišta koja su likvidnija će dobiti primarno nekakav inflow novog kapitala, odnosno strana kapitala, neka druga tržišta sekundarno, ali mi smo tu stvarno na regiju u nekom periodu od narednih 2, 3, 4, 5 godina sta pozitivni i mi smo konkretno da bi ta priča euro-dolara mogla isto odigrati snažnu neku ulogu u inflowu stranog ili ponovom dolasku stranog kapitala na burzu općenito u Europi, a isto tako i u regiji. Ivan, prije si spomenuo ove naše individualne investicione račune koje će biti uvedene 2026. godine. Ti računi, oni zapravo donose neke porazne olakšice i za dividende. To znači, to možda će biti turn off za vaš ETF. Nećeš trebati plaćati porez na dividende. Zašto ne bi onda direktno investirao u ove par kompanija na slovenačkoj burzi? Pa ja to ne bi iskreno tako gledala, da je općenito ta neki penetration ili investment community koji investira globalno na burzi ili regionalno na burzi relativno i mali. Mislim, naravno Slovenija je to puno više nego što je u Hrvatskoj ili ne znam Rumunjskoj, ali dalje je to relativno malo. Tako da pool građana koji se investicijskim računima može doći općenito na burzu može biti jako velik. Da, neki dio novca će završiti direktno u akcijama, znači direktno kupujući Krku, Petrol, Triglav ili što li već, NLB. Dio će završiti u ETF-u, a opet jedno ne isključuje drugo. Možda će neko htjeti kupiti, ne znam, jednu dionicu mu se sviđa, ili dvije, a možda će za ostatak kupiti ETF ili neke druge ETF-ove. I druga stvar, opet sad ne znamo točno detalje tih investicijskih računa, ali koliko mi znamo to bi trebalo biti ograničavajuće, znači bit će inicijalno će se moći staviti, ne znam, 10-15 tisuća eura, a sve i onda će se svaku godinu dodavati nešto, tako da ne znam, ako dođe investitor sa nekim portfeljem od, karikiram, 50 tisuća eura, možda može prvu godinu staviti dio, a opet dio će imati sa strane gdje opet ETF ko proizvod može itekako dobro doći investitoru da ne radi analizu svake pojedinačne dionice, nego da jednostavno jednim klikom, po kažem stvarno jako dobrom spredu,
može kupiti exposure cijelom marketu. Mora da još malo se dotaknemo i troškova. Kakvi su ukupni troškovi povezani sa ETF-om i kako se ti troškovi može usporediti sa drugim sličnim ETF-ovima, takim nišnim ETF-ovima? Da, mi na slovenskom ETF-u imamo management fee, dakle ono što uzimamo mi kao upravitelji fonda, 0,6% godišnje. Na to postoje još neki drugi troškovi, neki idu regulatoru, neki idu burzi za korištenje indeksa, neki ovise o tome koliko se trguje, to su ti troškovi trgovanja i tako dalje. Tako da kad sve to uzmemo u obzir, dio toga je i naša procjena za godinu, taj total expense ratio, odnosno TER, je oko 1% godišnje. Dakle, kako to može shvatiti svaki pojedinačni investitor? U nekoj prosječnoj godini, ako SBI Top Total Return Index naraste 10%, vrijednost moje investicije će narasti 9%, znači 1% manje. Kad to uspoređujemo sa sličnim ETF-ovima, dakle, spominjala si već neke, jako dosta manje, koji imaju zapravo dosta lošiji taj pokazatelj od nas, ali na primjer u Rumunjskoj, ja neću o imenima. Znam. U Rumunjskoj imamo i još nekoliko baš konkurenata koji prate zapravo isti rumunjski indeks kao mi. Vidimo da smo mi uvijek, nemamo nikoga u tako nekakvoj široj regiji koji ima manje troškove od nas. Ili smo negdje na sličnoj razini ili su ti konkurenti, odnosno drugi ETF-ovi iznad nas. Naravno, kad se to usporedi s nekakvim najvećim svjetskim ETF-ovima, na primjer onima koji prate S&P, DAX ili tako nešto, to je neusporedivo, zato što tamo ti ETF-ovi su toliko ogromni da kad imaš milijarde u jednom ETF-u, onda ako naplatiš 0,01%, to je puno više nego što mi dobijemo ako naplatimo 0,6%, jel? Ali evo, rekao bih da stvarno u ovom trenutku, u ovom tu našem dijelu regije, pa i šire tih nišnih ETF-ova nema po nekakvim značajno nižim troškovima. I možda samo da se još ja nadodam jednu stvar, znači mislim da tu je najbolji nekakav benchmark su frontier market fondovi, jer realno naš market i Slovenija, Hrvatska i Rumunjska spadaju pod frontier market. Ti i management fee-evi i total expense ratio za frontier market fondove je čak i nešto veće od ovoga što mi imamo, a naša ideja je bila stvarno pokušati napraviti kompetitivne proizvode u ovim nekim regionalnim standardima, pokušati napraviti nekakav cross listing da uistinu svak može, pogotovo sad kroz te platforme, kupiti te neke regionalne ETF-ove, jer kažem priča i makroevaluacije stvarno drže vodu i na kraju krajeva da svak može, ovo što je Đivo rekao, u svom nekom portfelju alocirati, ne znam, 5, 10, 15% u regiju, što mislimo da je neka ok alokacija, kažem, za svakog investitora koji ima nekakav dugoročni horizont. Sad sam na brzinu pogledala kakve provizije zaračunava Interactive Brokers. Ako kupiš 100, kako se kaže, vrijednost imovine vašeg fondova, 100 unita, kao 100 eura. Unit, 100 unit. Aha. Kako se kaže to? Da, 100 udjela kao. 100 udjela ili 100 shares, da. Ili 100 akcije. Da pojednostavimo. Pogledala sam koliko te košta na Interactive Brokers. To košta, samo sekund, 12,39 eura. A kad kupiš recimo preko BKS-a, te košta 100 akcija, da? Te košta puno više. Troški posla su samo 25 eura, a onda imaš i druge troškove. Činjenica jest da, na primjer, Interactive Broker je često najjeftiniji broker za trgovanje na mnogim tržištima. Tako da naravno svaki investitor treba pogledati što mu to točno znači. Ako mu znači samo ta provizija, ako mu je to jedini način kako će birati brokera, onda ok, vjerojatno u ovom trenutku Interactive će mu biti zanimljiviji. Dosta investitora želi biti u kontaktu sa svojim brokerom, na primjer. Znači neko koga se može nazvat, neko, evo,
s kim će moći puno lakše riješiti ovaj problem koji si ti navela da trenutno su investitori imali preko Interaktiva za naše ETF-ove. Tako da evo, svako mora za sebe odlučiti što mu je tu najbitnije kod izbora brokera. Da. Ivan, kako ćemo završiti? Da li da završimo sa jednim savjetom za naše slušatelje i gledatelje? Počeli smo sa ovim tarifama, korekcijom na tržištu volatilnosti i to. Volatilnost, ona je sastavni dio investiranja, naravno povećana kao što je bila zadnja 3-4 dana, nije nužno baš sastavni dio, ali opet dešava se s vremena na vrijeme. Ono što ja volim reći da za dugoročne investitore, znači korekcija od 15-20% predstavlja stvarno super opportunity za nekakav buy. Kad se pogleda dugoročno, te neke korekcije, one su u prosjeku čak sa velikim recesijama bile otprilike između 30 i 40%. Tako da mislim da na marketu kogod želi svoj kapital očuvati i rasti ga, mislim da mora biti exposed na market. I jedino ono što ja volim uvijek, i to je što ja radim, keep simple and diversified portfolio, jer to je najbolja obrana za sav taj volatility. Sad ne trebaš imati samo Sloveniju, ne trebaš imati samo Ameriku, ne trebaš imati samo Europu, napravi nekakav bundle i mix i mislim da se unutar toga uvijek može naći, pogotovo uvijek može naći pozitivan rezultat, pogotovo na nekakav duži rok. Ali kažem jednostavno, capital markets investment je nešto što svako od nas mora imati. I što prije to ko nacija, zemlja, regija shvatimo, mislim da će nam i wealth efekt u zemlji biti puno bolje. Tako da ja mislim da treba i više brokera i više ovakvih podcasta i više researcha i više proizvoda nekakvih novih, jer na kraju krajeva niko od nas nije konkurencija jedan drugom, nego svi mi gradimo tržište skupa, tako da mislim da je to nešto što je lijepo kod svega ovoga. Slažem se s tobom. I to je to. Đivo, da li ćeš i ti nešto reći za kraj? A evo, zapravo mislim da je Ivan to jako lijepo sažeo. Stvarno, savjet svima, budite prisutni na tržištu onoliko koliko možete, budite diversificirani i evo, to je to. No, najlepša hvala za odlično debato. Hvala na pozivu i čujemo se. Hvala. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.